Dobro večer i hvala što ste došli. Ja sam Karlo Ilić, ovo je moja debitanska knjiga. Ovo je moj urednik Dinko Telečan. Jako sam srećan što mi je došao iz Zagreba da predstavimo knjigu za sve zainteresirane. Dinko, dobro večer svima. Dobro večer. Sad ja. Meni je ne samo drago što sam došao iz Zagreba, nego prije svega što sam dobio priliku da uredim Karlovu knjigu, za koju mi je po nevjerojatno mnogo linija, na mnogim način nevjerojatno da se radi o debiju. To stalno moram si ovako prizivati svijest, s obzirom na razinu na kojoj je ta knjiga napravljena, napisana i možda je najadekvatnije reći komponirana, s obzirom na njezinu ne samo temu, nego i način na koji je napisana. I zapravo ovako za početak moram reći da mi je najviše žao što sam, da sad ne bude previše privatan, ali što sam zapustio instrument koji sam svirao, jer mi se čini da bi za predstavljanje ove knjige najprimjerenije bilo svirati. Svirati se hoće, kao što pretpostavljam svi znate, i kao što je red za Taksim Bop i za Karla i za temu knjige, odnosno za mnoge teme te knjige o koje možemo objediniti pod misterij glazbe ili muzike, ako se slažeš, Karlo. Druga stvar koja mi pada na pamet, ne znam koliko je Karlo blizak Bela Hamvaš od tih utjecaja književnih, a ne muzičkih. Ali pala mi isto nedavno jedna anegdota na pamet. Mađarski pisac Mislila, za one koji ne znaju, čija je supruga također bila spisateljica i pričala jednom kako su bili oboje na koncertu koji ih je ushitio i onda su se nakon njega pogledali. Međusobno, kaže, ona prepričava poslije, znali smo oboje šta mislimo u tom trenutku. Kada bi se ovako moglo pisati, kao što je svirao taj pijanist koji su slušali. To je uvijek nekako ta čežnja onih pisaca koji su bliski glazbi, koje možda i sviraju, ali nisu toliko u tome, nego više u logosu, više u pisanju. Ono do čega glazba i sviranje dolazi, a što mi koji smo u riječima, u pisanoj riječi, u govorenoj riječi, nekako čeznutlje uvijek pogledavamo prema tome što se glazbom može napraviti, a šta riječ ponekad samo onako dodirne, gotovo izdaleka. Kod Karla, ja mislim da ne treba ovom prostoru stvarno predstavljati u svim njegovim dimenzijama, fasetama, ulogama, tu je i svemu tu šta radi kao knjižar i antikvar i glazbenik, otac drug starješina, prijatelj. Kažem, knjiga je nevjerojatna da je debi, a unikatna je, kad sad već govorimo o tom odnosu glazbe i pisane riječi, unikatna je po tome što ljudi koji pišu o glazbi rade to uglavnom izvana, čak kad su veliki znalci. I obratno, ljudi kojima je primarna vokacija glazba, kad se upuste u pisanje, bilo koje vrste prolazno ili teorijsko, opet to nekako najčešće kao da rade izvana, čak kad rade dobro. Po meni je jedna od glavnih veličina ove knjige upravo to što se ne događa niti jedno niti drugo, nego je to knjiga o glazbi pisana iz glazbe, kao da se svira, a s tim da je na ovoj književnoj razini vrhunski pisana jednim jezikom koji se kod nas rijetko kod pisaca sreće, i to onih iskusnih i priznatih i uvaženih, jezikom koji se ne boji sam sebe, mislim da je to važno reći s obzirom na njegovo bogatstvo i
neokljaštrenost i bujnost, neinhibiranost, gdje se opet, ja bih rekao, vidi se to iskustvo muzike, to ne bilo kakve, upravo improvizirano, upravo džeza, ali pri čemu tu nema nikakve stihe, nikakvog kaosa, nego je to vrlo, u svojoj bujnosti vrlo kontroliran jezik i reklo bi se da ovdje je iskusno pisca, a ne nekoga ko eto ima prvu knjigu, barem objavljeno. Sad šta je tu, čega tu sve ima, to nisam ja sam siguran, to će Karlo, to je na Karlo da prizna ili ne, ili da objavi ili ne, a to isto ćemo se truditi. Nagovorim. Dakle, da, mislim jezik da prije svega treba istaknuti, koji je, mislim, to je prozna knjiga, žanrovski teško odrediva, vjerojatno nije ni presudno kako ćemo odrediti, možemo govoriti o esejima, možemo govoriti o pripovjestima, novelama, o pjesmama o prozi čak povremeno, pjesmama ima i stihova. Ta poetska crta mislim da je tu vrlo važna, ako ne i presudna. I uz to govorimo i o biografskim prozama, koje nisu autobiografske, nego biografske u smislu biografija glazbenika, koje su, evo sad opet jedna moja asocijacija, pisac koji je u zadnje vrijeme se dosta probija i meni je važan, iz Čilea, Benhamila Batut, koji na prvi pogled se ne bi mogu dovesti u vezu s ovom knjigu, ali bi po jednoj stvari, on se naime bavi biografijama znanstvenika. I u jednom trenu, i to uglavnom onih koji su dopirali do ruba znanosti, pa su im njihove vlastite sudbine tu izmicale, ili bi čak i se lazili s uma, i sad on, Batut kao pisac, kreće biografu, neprimjetno bešom u jednom trenu zagrabi u konfabulaciju, i da to ne primijetite, i razvija priču, da ju već zaboravite da se radi o biografskom. Nešto od tog postupka mene se čini da sam u ovoj Karlovoj isto knjizi vidio, koja koristi materijal biografskih muzičara koje znamo manje ili više, neke više kao što je John Coltrane, neke možda manje. Mnoga su to otkrića, to moram reći, mislim, upravo nagovori za slušanje. Ja sam čitajući knjigu u rukopisu stalno imao YouTube otvoren da kako bi rekao, propustim, da nadoknadim propušteno. I bilo mi neugodno koliko toga ima, a koliko je tu vrijedne glazbe. A ja se otvaram kao da nešto tu pratim na te svjetske produkcije, ali uglavnom knjiga je izuzetno vrijedna i kao izvor tih novih glazbenih otkrića. Ali da ja sad tu ne idem u traktat cijeli na knjizi, nego radije kao što će biti muzika na sceni u dijalogu, u interakciji, da malo pokušamo knjigu približiti kroz razgovor. Možda, Karlo, da krenemo od naslova, koji može biti proziran, a i ne mora. Taksim neki od nas znaju, vjerojatno kao, recimo, kvart u Istanbulu. Taksim na arapskom, ako se ne varam, znači podjela razdioba. A Bob naslučujemo kao dio ove kovanice koja sama po sebi nema neki svoj smisao bebop za bebop, jel? Kao i jazz, jel, sam po sebi. Kao dakle nekakvu vrstu ili granu ili usmjerenje jazza. Što nam taj spoj hoće reći? Vidi se to je knjiga, ali evo možda uvodno da krenemo odatle. Uglavnom me ljudi pitaju što uopće znači taj naslov. I Željko je komentirao da moram promijeniti naslov ako
ću objaviti knjigu, to nema smisla, jer niko nema pojma što znači, nerazumljiv je, ne kuži se šta je šta bi moglo biti sadržaj knjige uopće, ali naslov je u stvari ključ te knjige. Upravo zato jer Taksim umijeće glazbene improvizacije, staro oko 5 stoljeća, recimo ako ne i više. Teško je znati točno jer se prenosi s koljena na koljeno, usmeno i tako dalje, nije se zapisivalo. A bap, odnosno jazz, pa mislim bebop je nekakav u stvari okosnica modernog jazza. Bez bebopa ne možeš svirati jazz, moraš poznavati taj jezik, moraš ga internalizirati da bi mogao razgovarati s drugim glazbenicima na prilikom izvedbe ili bilo čega. To su u stvari neke dvije velike suvremene tradicije improvizirane glazbe, su jedna i druga, uz druge tradicije u Indiji i tako dalje. Ali zašto ja sam pisao o ovima? Između ostalog, zbog te, kažu mi ljudi da šta je to, zašto sam pisao o istoku? Sam me pitao Davor Hrvo intervju, zašto sam pisao o temama koje su u stvari o Orijentu, što je neuobičajeno. To nije neuobičajeno, te kulture se isprepliču. I to sam htio pokazati kroz te neke biografske crte. A smije reći uglavnom bliski istok zapravo, ili nekako pa više bliski istok bi ovdje bio, da. Više bliski istok. A radi se o tradicijama glazbene improvizacije koja se na zapadu, u zapadnoj umjetničkoj glazbi, izgubila do 20. stoljeća. A izgubila se zbog toga što se počela zapisivati, što su pisali note, umjesto da su njegovali u stvari tu tradiciju glazbene improvizacije koja je bila jaka isto i u zapadničkoj klasičnoj glazbi. Je li to jedini razlog gubitka improvizacije? Ako znamo, na primjer, da svjedoči se o Bahu kao velikom improvizatoru, koji je, mislim, stvarao je živio u vrijeme već naveliko zapisane glazbe i tako, međutim, još je to bilo i tekako, priznato sam razumljivo da će on na Orguljama improvizirati sve. Ne možemo reći da je jedini razlog, ali svakog ide u korist usmenoj ili toj nekoj oralnoj umjetnosti koja se prenosi organski, koja se ne zapisuje, ne arkivira se, ne mora se nužno čitati da bi se razumjela, nego se podrazumijeva kao i usmena književnost, pričanje priča i tome slično. Kažeš u jednom razgovoru, da se vratimo na ovu temu sviranja i pisanja i čitanja, da si dobio, ako se dobro sjećam, da si pobudu prvo za pisanje ne za sviranje, dobio kad se prvi put poslušao Johna Coltrane. Da. To je zanimljivo za tebe kao muzičara, da nisi onda dohvatio instrument, nego da te upravo, da te Coltrane svojom glazbom, odnosno muzikom potaknuo na pisanje. Možeš to malo... To je bio više kao neki... To nema veze s tim svirali neko instrument ili ne, to je jednostavno napad na neku svijest u samome sebi i o svijetu oko sebi, ta njegova muzika. On je jedan od prvih glazbenika koji je baš se bavio tim nekim, problematizirao je nekakvu duhovnost u glazbi i svoju vlastitu, recimo, ljudskost i razmišljao o tome kako da ju prenese. I to ga je u stvari dovelo uz Jusefa Latifa i druge te likove iz knjige koji su u stvari svi stvarni i sve u knjizi u stvari istinito. Možda je malo romansirano, to nije ništa, ali ništa pretjerano. Nadograđeno. Da, put ih je odveo kao i mene do istoka. Ali do dalekog istoka. John Coltrane je proučavao indijske rage, Jusef Latif je išao u Nigeriju, čak je naučio izrađivati te njihove frule. Tako dalje. Bilo mu je zanimljivo, na primjer, evo, kako kod njih nemaš kao kod nas od nižeg do višeg tona. Nego je najniži ton, recimo, u sredini, a viši tonovi su na krajevima, čak i na puhačkim instrumentima. Što isto se može nadovezati s tim na razliku između onoga što, kako govorimo o movu i o duru, kao da li je glazba tužna, da li je vesela, nešto što je nama tužno, je recimo negdje u Africi veselo, ako gledamo to kroz glazbenu teoriju, što pokazuje da ta teorija nije dovoljna da bi se opisalo tu glazbu. Važan je kontekst, važno je što čovjek doživljava, kako je to ljudsko iskustvo te glazbe.
Da, to je što se tiče biografija glazbenih, recimo Coltrana i drugih o kojima pišeš unutra, a imamo i instrumente kao, rekao bi, glavne junake knjige. A glavni od tih glavnih, mislim da je ipak ud. I s njime sve počinje. Ja sam, kad sam počeo čitati knjigu, mislio da je to knjiga o udu, odnosno arapskoj lutnji. I tek onda vidio poslije, aha, sad se to još tu grana i ima, postoji razlog zašto je se od toga kreće. Dakle, zašto ud? Mislim, to nije tvoj instrument, znamo da ga sviraš, i tu su ga sigurno mnogo čuli, ali on s nekim razlogom tu zauzima prvo mjesto i od njega se kreće. Pa, kažu da je ud možda i najstariji instrument koji se zadržava u tom nekom, recimo, originalnom obličju, ali da se koristi u nekakvoj umjetničkoj glazbi, to je zanimljivo kod toga. Jer je ud ravnopravan klaviru, ako se gleda na taj način, samo što je mnogo stariji od klavira. A koristi se kao umjesto klavira, recimo, u Egiptu. Njima klavir nije ono što je nama klavir, ali isto vrijedan, razumiješ? Dobro, klavir je izrazito zapadni instrument. Izrazito zapadni instrument, da, i radi se tu zbog puno stvari, zbog tradicije, harmonije i tih stvari koje, recimo, Arapi nisu razvijali, ni osmansku takvu kao tako, gdje je ostalo nastao taksim kao umijeće glazbene improvizacije. To je stvari bila dvorska glazba, recimo, u to doba. Nastala je na Osmanskom dvoru oko 15. stoljeća. I sad ud je kao neki prapočetak glazbe. Znači, teško je razmišljati o tom, teško je reći što je početak glazbe, što je prva muzika, ne možeš znati. Ptice su pjevali, ptice sam ja rekao, pa ptice su pjevale prije nas, sad ne mi. Ali niko im nije rekao da pjevaju. Da, pa niko nije rekao to je muzika. Kad im je to suština. Jedna od tema, jedan od tvojih eseja, kad spominješ Osmansko carstvo, to je, mislim, to je povijesna okolnost, je to lječilište, glazbeno ili lječilište muzikom u Osmanskom carstvu. Bi li ga ovako za probu, bismo li ga mogli zamisliti danas i ovdje? Kao instituciju, a ne u smislu one muzikoterapije s onom ugodnom, kao ambijentalnom glazbicom koja nam godi, nego kao nešto ozbiljnije. A ne kao instituciju. Ne kao instituciju. Ne govorim instituciju u nekom striktnom smislu sad da piše na tome, nego da je to mjesto gdje se... Da se ozbiljno shvaća. Da se ozbiljno shvaća, da. Da se to ozbiljno shvaćalo, jer su glazbena lječilišta uistinu postojala u Osmanskom carstvu do 20. stoljeća. Da bi se to ozbiljno shvaćalo, morali bi prvo gledati zvuk i zvučne frekvencije kao nešto jednako važno, u stvari ne samo zvuk, nego medije, općenito. Sve umjetnosti, sve što primamo, a da nije hrana, morali bi to gledati na isti način kao hranu, kao nešto što konzumiramo i nešto što ima u nama neke posljedice, također. Što u nama nešto uzrokuje. Morali bi to gledati onako holistički više. Ne kao liječenje simptoma, takva nije medicina, nije ništa. Što ne znači da nije da u stvari ne bi moglo biti komplementarno. Pa i na tom tragu je suvremena ta muzikoterapija. Znači, ljudi se liječe od Parkinsonove, Alzheimerove, mislim liječe. Liječe se neki simptomi, vraćaju se neka sjećanja kroz muziku, kroz zvuk. Ne kroz zvuk kao frekvenciju, nego baš kroz zvuk kao pjesmu, kao nešto što u čovjeku nešto uzrokuje. Evo, jutro smo, da kažem da malo ja brzo možem. Dosta ljudi me pitalo isto, referirali su se na to što sam na početku posvetio knjigu mrtvima. Kaže, neka živi čitaju ovu knjigu posvećenu mrtvima. I tu je jedan moj prijatelj iz Amerike i Dražen Franović, koji je bio naš najveći svirač baš uda, turskog uda ili arapskog, odnosno on više se bavio arapskom tradicijom, ali bio je sigurno najveći taj udija, bi se reklo na našem prevodu, udija kojeg smo imali. I
pisao sam tu knjigu djelomično za njega, ne njega kao osobu, nego za ljude poput njega koji se bave ozbiljno tim stvarima. On je bio laborant na FER-u, ali se ozbiljno bavio i s tom glazbom. On je u tome vidio nešto realno znanosti, razumiješ? On kao znanstvenik, tvrdi znanstvenik, se bavio tom nekom u stvari glazbom koja je za naše pojmove totalno ezoterično. I ti makam, i ti sistemi. Makam je nešto kao naša glazbena ljestvica, na istoku je makam u Turskoj i u arapskom svijetu, ali ima i neka svoje unutarnje pravila. Znači ne možeš jedan makam ako ga sviraš iz C, i ako ga sviraš iz E se potpuno drugačije zove, tako da, kao i ti tonovi, ti eseje, šta putanja, melodije koja se mora donekle poštovati. Nije to toliko slobodna improvizacija koliko zvuči. Ima svoja pravila, ali isto tako i jazz ima svoja pravila. Znači to je jezik, jedno i drugo su jezici. Nešto sam htio reći potpuno desetom. Spominjao se Dražena Franovića, znanost i tako sve, ne znam sad. Citiraš u knjizi za s tim razlogom, pretpostavljam, arapskog mislioca kao, kaže, znanost je put prema svemu kao, izgleda kao citat koji visi, nije od kuda, ali ima tu svoj nekako dublji razlog. Dok se ti sjetiš, asocijacija jedna na glazbu s kojoj ja nešto znam, što se bavio, ne flamenko, ima jedna knjiga o tom, Karlo sigurno zna šta je duende, vjerojatno ga je upoznao koji put, ne znam ako se ukazao nekad na stage-u, uglavnom... Više kad me napala pjevačica, plesačica, u Sevilji, ta glava... U tom obliku, da. Kad je počela lupati, onda mi se unijela u lice, onda počela urlati. Kako si ti to duende upoznao? Da, dobro, razgovaraš. Uglavnom, za one koji ne znaju, to je dio te flamenko mitologije, Lorca još piše o tome, to je kao jedno eterično biće koje se pojavljuje na bini, ne samo među sviračima, nego i među slušačima, kada stvar postane, kada glazba sama od sebe se počne stvarati, da se više ne mora ništa ni brojati, ni misliti, ni sporazumijevati, ni ništa, onda se kaže da se pojavio duende. Sad ima jedna knjižica mala, apropo te znanosti i svega toga, ima interesantan naslov, u prevodu duende mora da je matematična. I ta knjiga je prepuna jednadžbi, eksperimenata, vrlo interesantno da se trebalo prevesti, gdje se to analizira kako je to, mislim, ljudi koji, dakle, flamenko svirači koji mahom ne poznaju notaciju i nisu glazbeno-teorijski obrazovani, ne čitaju note, barataju jednim nevjerojatnim rasponom algebarskim, da bi uopće mogli svirati, da se za ritmove, za kompas, biti u kompasu, u taktu i tako da. Ali čekaj, to je slično, znači, Balkanu i Arapima, to su čudne mjere, to su pjesme u 10 osmina, 13 osmina, 11 osmina, 7 osmina, 9, to je sve normalno u Makedoniji, Bugarskoj, Grčkoj, i tako dalje. Isto barataju s tim nekim, ali ne broje, oni uopće to ne broje. Tako ni ovi... Pa, jer više ne moraju brojati. Ne moraju brojati. Jer taj broj je toliko pounutren da više isto... Doduše onda kad dođu iz Makedonije u Španjolsku sa ovim sedmero-osminskim i deveto-osminskim, flamenkisti se potpuno pogube jer je to jedna druga matematika koja je potpuno, da. Oni to broje navodno dugo i kratko, imaš dugu, imaš kratku, nemaš 1, 2, 3, nego imaš dugo i kratko. A sad smo malo zaboravili u brojke. Dobro, ali ovo za duende. Znači, to je neka sklonost da se to mistificira. Da, puno mistifikacija. A zašto? Moja hipoteza, koja ne smatram da je hipoteza, nego ja vjerujem u to. Da to nije ezoterija, to se mistificira zato jer se za to ne mogu naći riječi. Za ono što nam muzika radi, kako utječe na nas, kako nam mijenja život. Ne mogu naći riječi za to, za taj doživljaj, za to iskustvo neko koje može biti toliko sveobuhvatno, koje nas može potpuno promijeniti kao mene John Coltrane i ostalo svi ovi drugi. Ali zašto to mistificiramo? Tako da moja ta neka teorija je da
da to nije ezoterično, ni lažno, nego da je ovo lažno. A ovo, taj doživljaj da je istina. Na tom tragu, To je rekao- šta je magijski realizam onda? A to je rekao Borges, jel da? Znači, Borges je rekao da najveći uspjeh magijskog realizma da uvjeri čitatelja da je istina laž, da je stvarnost nešto u stvari drugo, da ne povjeruju u to što čitaju, a u stvari čitaju o stvarnosti. Tako je ova knjiga, to je sve istina. Nema ništa što sam izmišljao. Barem ja mislim. Pa se sad moramo braniti duende, a nije mi on izmišljati. Da, pa sigurno To nije. više, mislim, to je pokušaj da se imenuje nešto, nešto To je pokušaj, da. kad osjetiš nešto pa idemo to nekako nazvat, prispodobiti. Da, ali zašto je taj Mislim, duende, to sa svim mojim knjigama radim. zašto je taj duende izmišljotina, a menadžer u banci je naš? Ne, pa on je menadžer na, mislim, okej, možemo razviti. Meni je on puno ezoteričniji od duende. Pa dobro, on je, mislim, izmišljotina, ali kad toliko njih vjeruju, to što se A sad. da, previše ljudi vjeruju u to, a to je stvari. Menadžer je stvar religije. Ovo je tako, ali jedna druga stvar koju se spomenuo isto, mislim, u razgovoru, načeo se temu, mislim da je bitno u ovoj knjizi, utopije. Glazbe kao utopije, ne? Odnosno glazbe kao sfere u kojoj se javlja, kako ti kažeš, gotovo nadrealna mogućnost utopije, kad već govorimo o tom nadrealnom. Sad, je li bio eskapizam da mi kažemo da je muzika još jedna sfera u kojoj je tako što moguće? Pa mislim da ne. Jer ko kaže da je utopija oblik države, u stvari, znači što nije. Ne, niko. I mislim to u širem. Ja mislim da nije. Možda oblik bez države, da, ali s državom teško. O, pa ako bi moglo. Da. Da. Znači, nekakva, ja vjerujem da muzika je nekakva mogućnost utopije, pogotovo kad govorimo o, to je nešto što smatram da sam iskusio sa jazz glazbom gdje imamo slobodu. Gdje možemo svirati sa bilo kojim muzičarom iz cijelog svijeta, može doći sad neki Japanac ili neki Amerikanac, uopće nije bitno i može tu s nama svirati neku jazz pjesmu, recimo. Dovoljno je reći sve ili ništa, možemo nešto. Ne moramo ništa ni govoriti, u stvari. Došlo je do toga da ne moramo govoriti, to je onda slobodna baš improvizacija, ali taj muzičar vjerojatno isto govori tim jezikom. To pretpostavlja se da govorimo tim nekim jezikom. Jezik je u krajnosti taj neki bebop, taj neki jezik koji ima svoja pravila i tako dalje, svoju gramatiku koja se razvija s Charlie Parkerom. Ali jezik u suštini je muzika, zvuk. Ne moramo to svirati i to ne znači da se nećemo razumjeti. Zato kažemo da je muzika jezik, da je muzika nešto što svi razumiju, neovisno o jeziku. Univerzalni jezik, da. Da je univerzalni jezik. Ili tu da ta vječna zavist. Sad, ako ja dođem svirati s nekim i stvari radim šta hoću, pod uvjetom da ja njih slušam i oni mene, to mi zvuči kao totalno utopija. Teže mi je ovako s ljudima pričati da ne slušaju, ili ja njih, nego kad sviđu. Ili možemo ono obrnuti u tvom stilu, zapravo je sve drugo utopija. Utopija je ono čega nema, ne? A ovo je upravo ono stvarno čega ima i što se događa. Eto, i opet je to stvarno, sad ljudi misle da se zafrkavamo, kao šta vi svirate, šta. Ne, pa užasno složno. Ja se nadam da ćemo i čuti onda nešto uskoro po toga. Bili prije toga možda pročitao neki dio ili misliš da je suvišno? A misliš da trebamo? Da, čisto malo za ilustraciju. Baš neki čitač, Mislim, ali onda mi ti reći što. Eventualno ovo s kraja gdje zapravo sažimaš nekako. Sad smo nekako uveli već bar neke od glavnih tema knjige. Čini mi se da ovaj zadnji tvoj, ako se može zvati, esej tekst, jel? Nekako u jednom dahu to sve sažima, barem njegov jedan dio. Da, predugačak je za sve, ali evo, od početka... Tako, pa negdje, evo, ovako do ove dvije stranice. Ovo je u stvari završni
završni tekst u knjizi koji se zove kao i knjiga, to mu je dalo, toj knjizi je dalo naslov. I to je to što kaže Dinko, valjda nekako sažimanje toga sve što je do sad. Što ne znači da odgovara ni u formi, ni u stilu ostatku knjige. Je li tako? Pa ne, ali mislim, ti je gotovo svaki tekst u knjizi skoro da ima vlastitu formu. Da, dobro. To je, možeš sve što potrebno reći, da tu imaš te ne nužno žanrovske, ne kako bi rekao, ali igre formom da svakom daješ njegovu vlastitu, vjerujem ne proizvodno. Tako da su neke više, imamo eseje, gotovo male tratate, druge su mikropripovijesti, treće pjesme u prozi i tako, ovo što sam već nešto. A ovo zadnji bi bio kao nekakav monolog koji to sve na neki drugi način sažima. Da. Dobro, da pročitamo nešto. Taksim Bob. Nekad su, nakon odlučujućih krvavih bitaka, ostajali makar tragovi života u ruševinama. A ono što je zatim dolazilo bilo je u neku ruku slično plodnom tlu nakon požara. Oganj novog života ispod spaljene zemlje. Vojni orkestri napuštali su limene olupine instrumenta kao prazne puževe kućice u blatu. I otpadu eksploziva i vatrenog oružja, odbačene ni za koga kao nedorečene želje u posmrtnom vonju baruta. U 21. stoljeću iza nuklearnih bombi i bespilotnih letjelica ne ostaje ništa izuzev uklete pustare i duhova što zure u zalazak sunca iz naftom bogatog istočnog ništavila žigosanog ljudskim sjenkama na asfaltu, nalik prapovjesnim pećinskim crtežima i nema ni traga od muzike osim ako netko nije poginuo svirajući u inat nesnosno bolne smrti kao moralni David protiv Golijata na pozadini 100-metarske atomske gljive. Gore u New Orleansu crnci su nakon rata ratovali protiv klanovaca i inih utvara, francuskim kvadriljama i marševima, zatim kroz stoljeće svjetskih ratova, u hektolitre krvi, znoja i suza, zauzeli položaj iz kojeg se mogu ubijati pod vlastitim uvjetima. Sakupljajući iste odbačene trube, tube i druge rogove dolje na Balkanu, Romi su vlastitim nomadskim bluzom proželi sve čega su se dotakli, a njihova su sjeverozapadna braća Sinti zapečatila novu tradiciju europskog džeza proizašlu upravo iz New Orleanskog preko gitare Manušek par excellence, sanjara i kockara Džanga Reinharta, koji je zauzvrat cijelotonsku ljestvicu Debussyjevih časovitih snoslušanja preveo u swing desetljećima prije modalnog Kula, Claude'a Thornhilla i Willa Evansa, valoriziranog Milesom Davisom, unatoč sklonosti baroknoj frazeologiji i rešpečenim ježevima s naprasnim vibratom, što čini da koljena modernog džeza u ispeglanim hlačama klecaju iz strahu poštovanja i neskrivenog straha od surove ciganske strasti. Sjećaju li se Afroamerikanci Afrike jednako kao Romi Indije, ne možemo znati, ali nije ni bitno, jer je u oba slučaja riječ o sjajnoj interpretaciji migracije oblaporne volje za životom u inat proklete prošlosti, čime je ostvaren pravi futurizam za razliku od talijanskog ili ruskog, nacističkih letećih tanjura, automobila, brzine svjetlosti i kolhoza na Marsu, gdje nema dobre hrane ni muzike. Niko se ne sjeća prvog jezika, simbola, izvornih pjesnika, ptica lešinara na sumerskim ograncima, čije su pjesme trskom utisnute u glinu, svjedoka rođenja pradavnih glazbala i straha od smrti kao prapočetka stvaralačkog nagona pored otkrića ljubavi. Niko se ne sjeća prve glazbe i slavlja u visećim vrtovima, ali svako se sjeća velikog potopa osluškujući odjeke i urušavanja babilonskog tornja, jer je to naša svakodnevica. Apokalipsa koju opetovano proživljavamo, svirajući glazbu za kolateralne žrtve reklamnih kampanja i permanentnog rata u samotnom urliku kapitalizma i posmrtnu stisku komunizma, što osuđuje akustiku na digitalno izbjeglištvo bez prostora za pohranu znojne patine s činele, a kamoli čitavog seta bubnja. Nitko se više ne sjeća ni prvih europskih vojnih orkestara koji su nastali na sliku i priliku osmanskih janjičarskih bendova sa svim svojim zulama, bubnjevima i činelama, ali da nije bilo Turske u Beču, ne bi stoljećima kasnije bilo ni orkestara u New Orleansu, od kojih su repertoar kvadrilja i drugih prvih jazz standarda preuzeli crnački kreolski svirači za sprovode i svate. Pa ni Povorki ne bi bilo koje dan danas gradom tutnje kao pomahnitali vlak ljudskosti u inat poduzetničkom uraganu i jednosmjerno provedenom Sjedinjenim Američkim tračnicama gdje svaka višestrukost sklončava sve jednako za gorivo motora u suicidalnom jurišu na kotačima sazdanim od nejakih, ali nebrojenih potrošača pod pristojnom izlikom bogataške proždrljivosti bez sirotinskog podrigivanja. Još traje dobro. U vezi
s ovim što si pročitao. To je možda najgušći tekst, jel da? Ovi drugi su pusti. lakši za čitanje, ali da ne oplačim nekog, iz tebi spada da je sve tako. Nije, još je pusti. Ono u Šabanu, to svi žele, ono u Šabanu. To je teško mi bilo da one u Šabanu. Ramović. Dobro, ta Šabanu je, to je hit. Svi ugleda, to je hit. Ali mislim da svakako bi još volio istaknuti kao jednu od tih provodnih niti ove knjige, jedno veliko zauzimanje za potlačenje ovog svijeta. Kroz glazbu koju oni sviraju ili glazbu koja kroz njih svira. Kako kod Cigana, odnosno Roma, tako pa Šabana i svih ostalih, tako i kod američkih crnaca, bluza, džeza. Šta je u toj glazbi potlačeni, što uvijek izvire tolikom snagu? Mislim, vjerujem da nisi ti programatski sad, idemo po muzici potlačenih naroda, ali postoji neki zajednički nazivnik u svemu tome. Kad sam bio mali, sam živio tu na Zametu, prije prvog osnovnog, tako, prije početka vrtića, predškolski uzrast i prvi, drugi, srednji. I preko česte su živjeli Romi pa sam se igrao s njima, mislim da je to zapravo izvor svega, ali tako. Vraćamo se biografiju. To su mi bili frendovi i danas imamo dobre prijatelje neke i tako, ali u stvari mislim da sve je najvrednije i ne samo to, nego svaki taj pomak u džezu. Svaki veliki pomak u džezu, sam početak džeza i razvoj džeza koji, znači prvo swinga koji je osujećen popularizacijom i zapravo kapitalizacijom na toj glazbi od Bijelaca, Tim Panelli i gdje je ta glazba u stvari postala svjetski popularna, što je s jedne strane super, a s druge oni su je oteli centima i stavili su je u svoje filmove i u sve što su htjeli. Nakon toga su svaki taj veliki pomak, veliki skok u umjetnosti je bio čin otpora. Naroda koji je potlačen, to Afroamerikani su bili potlačeni, totalno. I oni su, znači, bebop su razvili kao odgovor na swing, koji su Bijelci kooptirali, uzeli njih. I onda su Bijelci došli i uzeli bebop. Što nije značilo da su ma čak ni kasnije sa free jazzom u 60-ima, 50-ih i 60-ima, koji je bio otvoreno politički, koji je podržavao u stvari borbu protiv tog bijelog svijeta i crne pantere i tako dalje. Čak ni tada, ja ne znam, jesam li ikad ili pročitao jedan neki intervju ili iskaz od nekog tog muzičara da je to neko svjedočanstvo, da je itko od njih imao nešto protiv bijelaca. Znači, ne radi se o tome, čak dan danas Yusef Latif je htio da se umjesto džeza koristi njegov neologizam, autofizio, psihička glazba. A odnosi se na glazbu koja dolazi iz nečije unutrašnjosti. A zato jer džez je kovanica koja ništa ne znači, tu su Bijelci izmislili kao nešto o besmislicu, jer im je glazba zvučava besmisleno. I navodno ima puno sinonima, mogućnosti, što to znači uopće. Čak i da znači i seks i razne teorije, da, ali nije bitno. Isto kao bebop koji ništa ne znači. Koji ne znači ništa namjerno. Ali radi se o tome da je, na primjer, Latif je rekao, previše je krvi, znoja i suza proliveno za tu glazbu, da bi se kao prvo zvala džezom, a drugo da bi se svirao, on je tišao korak dalje kao neko koji je primio islam i postao revni musliman, doduše Ahmadijev. Nije htio svirati više ni na mjestima gdje se pije alkohol i puši, ali to je sad već ono. A od suvremenih nekih likova, evo Nicholas Payton koji je danas trubač, ja ne znam, on je daleko ispred Milesa Davisa, ne samo tehnički, nego on je jednostavno jedan od najvećih danas muzičara, je trubač Nicholas Payton, znači odličan klavirist. I inzistira na terminu Black American Music. Ne zbog toga što da je to rasno crna glazba, nego zbog povijesti te glazbe, zbog njenog nasljeđa crnog, koje ne želi dozvoliti izbjeljivanje tog nasljeđa. A to se radi sa akademijama i sa... To je jednostavno ta mislim, najluđe mi je kad čujem da je jazz muzika za liftove.
Da je smooth jazz, uopće jazz, to nema, jednostavno protivno toj tradiciji te glazbe i načinu na koji nastava i na koji se svira. Kapitalizam sve pod svoje, tako, lako obuhvati. Sve obuhvaća i pokušava predstaviti kao nešto što može uopće živjeti u tom nekom kontekstu. A nastalo je protiv tog konteksta, tako da to ne voli tako. A da je jazz zastarjela glazba, to je paradoks. To je po prirodi jedna glazba koja, za razliku od ostalih, to je možda jedina glazba koja ima tu sposobnost da sve drugo zaprima u sebe, sve druge glazbe. Znači Matt Coleman je otišao u Kinu, svirao Zurle. Sve to mi možemo dati free jazz, ok, nema veze kako zove. Ali nisu važna ta imena. Nisu važne imena. Pa da, on bi trebao biti ta glazbena Tu su riječi nemoćne, za tu glazbu. Eto, ali ti se ipak njima služiš. Ja se nadam da ćeš... Da, evo iznenađen sam na reakciju nastaviti. I na ljude, na vas, hvala vam. Prije nego što ipak završimo, s obzirom na to i na, evo već, par lijepih recenzija koje su stigle za knjigu. Da, i preljepih. Preljepe koje su me jako obradovali, bar sam to šokantno. Pa je Uglavnom, ono klasično pitanje, spremaš li nešto dalje ili se što taji? Ili je već nešto... Spremam toliko toga da nema smisla da išta spominjemo. Sad te ne pitam za glazbu, nego baš za pisane stvari. Pa Ima i toga. Dobro, možemo se nadati. Možda one putopise što sam ti slao, mogu biti. Putopise, dobro. Možemo to sa službeno onda ne javiti. Može, evo. Pazi, ono moraš to pisati. To je najrealnije da će doći sad na redu da će biti. A i možda neku zbirku poezije. Odlično. Držimo te za riječ. Da. Još nešto. Pomalo. No ne znam kad, ovo sam pisao cijeli život, nije baš razlog knjiga. Dobro, sad si u zamahu i nastavi se. Tako, da. Hvala ti, Karlo. Hvala tebi. Evo za kraj bi još rekao par stvari. Odnosno, samo bi se zahvalio Dinku što je došao iz Zagreba. Mislim da je bio fantastičan ovdje kao moj moderator, urednik i sve to skupa. Zahvalio bi se dragom Vavi koji je tu u zadnjem redu. On je bio jedan od glavnih krivaca u stvari što sam se odvažio da objavim tu knjigu, da to finiširam. Hvala ti, Vava. Hvala tebi. Željku, on mi isto nagovarao, evo ga tamo iznad. Objavit ćemo mi. Ja sam rekao, joj nemam da ću jedna poslati. Tako je bilo. Zahvalio bi se i ženi mog bunara Rajka, Iskri, koja je dizajnirala knjigu. Davio sam i rekao sam, moraš staviti ovaj tu kvintni krug od Coltrane-a, to je on slikao doma. I to je u stvari, ovo sam izvukao od knjiga od Jusefa Latifa, gdje je, to je jedino u stvari ta reprodukcija toga, a on je navodno to slikao od Coltrane-a, koji je to crtao, ne znam šta. Sigurno sam nekog zaboravio važno. Tebi sam se zahvalio. Saši Drahu bi se također zahvalio. Našem prijatelju koji bi došao iz Zagreba, ali ima nekih zdravstvenih problema, nažalost, nas će ih brzo riješiti. I Voji Šindoviću s kojim smo pokrenuli ovu biblioteku Jazz Beat 2019. godine. Smo pokrenuli ediciju knjiga o jazz glazbi vezano za književnost o jazzu, znači beat generaciji, Jack Kerouac, Allen Ginsberg i tome slično. Ralph Ellison, Nevidljivi čovjek, intervju s jazz glazbenicima Davora Hrvoja. Sad nam izlazi uskoro Dr. Sax od Jacka Kerouaca, prvi prijevod na slavenski jezik osim ruskog, tog romana Jacka Kerouaca o njegovom djetinjstvu u Lowellu u Massachusettsu. To bi bilo to. Hvala vam što ste došli, evo ovu promociju, kao i knjigu, posvećujem mrtvima. Jutro smo ispratili moju baku, imali smo pogreb na Drenovi gore. Pljuštala je kiša, toliko je pljuštala da mi je probila kišobran. I svi smo bili mokri, potpuno, i ne samo to, nego se nije čula klapa, koja je bila metar ispred nas, na toj kiši smo svi stavili, stavili su urnu u nišu. Toliko je padala kiša da se nije čula klapa na metar od nas i gitara, mandolinu su imali. Što je bilo dobro.
Zato jer uvijek me ta muzika na pogrebima me uništi, čovječ, to me dokrajči. Tako da, viš koliko je ta muzika? Da, bez obzira kako je. Problematično, da, bez obzira kako je. Bila Ave Marija i još par stvari. Oči moje majke. Da. Hvala vam. Ali nije niko došao koji je trebao otvirača zbog pozvanih putovanja i slično, pa malo ćemo nešto eksperimentalno, ja i moj Rajko izgledati. Nisam mu rekao da donese saksofon. Rajko, nisi donio. Hvala vam, ostanite još malo koga zanima. Jako publiku. Ti za publiku.